Kadai ke jikali ke jumpi ngaso tenan pa. Ngale artli ki election amli. Kawing ala syaram kambun ka by election general election or jaka prab de alaram non rupo board. Tekane ke jingram jong ni ke parti kongres rupo board. Kalapan skon ki pajba. Ban ye ke jingsania ju ki pajba ha ka FD election MC election nila tam jan rupo hajar tuna. Te ketika election ka momentaro ngai ba kadai ka jing skon ju ki pajba. Ya ka jing ram tam rupo board kadang wanra ya ki kata jing sania panau ba di tang ude beri ubala menyele percaya ke dia sen apply ngara kwa bala sia ben sai lor kani mo ngakwa ben percaya pa ba ya ka video lepen sapriang pa ba but stat hadu ki social media ya ka jing kran ai khubelai jong ayo ba manchmilan bersat wembley jong nongstein haga singi haga baga singi bangi pli ya girl hostel ha pendeng rai haga live hotri bunai khadar arjar apuar haga ya donlang haga tega program dala ring da kinong kersan NPP pangala keren pangala ong ngai kublai yo wemeli bola kam ya ki kamroi hapo bosnong batsibun haga no stoi ngaku mo ni sibarin ang podbor katabor sa mga mali. Ngalakran kublay yaro parsi. Kanang muntay. Namar bakat ba don gijing alam. Uga mali ulakam berlo. Kamla ma usan snem banyan dijor berkiwai ki emali. Kane gajing kran gajungu kalong kumba uklam ay kublay nani burom lang what you might hoping stone bal. Bangkwai dor blay Ba Francis Maulot Baki weki emele Balawan hajing mento ya kanong stay Ay baki pajba kin bishar Ome war kulay Handa ya kani ka jingkran ka jonga Lapan kiuskong ya ki NPP Bat la sim kabu Da ka UDP Baki weki political party Hana ki ong baka kongres Kadon jingya day Bat ka NPP Ngaong kamdon kum kata pensai kedar ki pajba be ki jonga baki nong kersan ki be ki jonga baboro kisikin tho kilong tan kijing penmundur sniu jongno bat baklam norem yang bet akan norem jong kongres banwara ya jing sensyar ke balai lot banyale persya ya jing sya thombor ya ka hok pajba habaro kilian sobha wat ngei dia jaga jing penthami bat ki isu politik ki bandang mi Malaysia khaman gajing penthai ni ga jar perlai ke kongai ni penklan ya ki unit hagi shnong bo pero pe ni pendiang ki dong ki kam hagi barok shnong hagi dom jong ka konsensi baro ko we de kata ka strategi ke kong ke bangide akan ni ka election mo muda kajing pun ni kandidat da ka ni ka election ng mga may iba kambon na kaniga election matray kamdon jikta ya ka parti kongres ko jung niyo iba ki don ki parti ki ba lakait na kano na ki parti ki jung ki habang ipai pres pa ka parti kongres ni iba ki nong kersan ba ye jo ka parti tim sumadan tag banyale persya ya ka parti kongres te kani ka pen iba karna don ka jisania ka jingalam ka ba kabarit ka junga ngagit skam ba kumki nongit kam jong parti kidang don ketika jingsenia hakani ka election apulai na kabenta kani ka jonga kadai ko mo fi garon kata ka jing hagi por man shwa don kata ka jing sera por bidang mi barki pajba ru kina stang mandu ka jingsenia kadai ha bagi phai pade menta suki ki pajba kelas tang man phai biang ka jingsenia kongres lada ka kongres ka ong bakal atlot ka first list ka bagi na pemi kalong south humut ki candidate delara kala tulot kumno kadang lai south hum te mentang kinang don chuchu ki candidate ha ka bangin pendap baro ki 100% tengai ibag ka parti hi kanang klein kanang mix ka jingi khoni te kadai hi bag NPP kata kadai ka jingi i ka jonga lawan mi thu thai ka kaptu kan gi penta ka halo de bade berkata ka jiso ko jong fi kata te ngamla panong no marka dang don aplen ka jingi khon ai comment sa ai te kam nong go ba